Asithokoze lokhuluma the legend uDJ wawaChabanga uSondlelehle abuye futhi abe nguchairman wamaplasi uqalelele khulu into zamaplasi ezifana namathuna nokuhloriseka kwabantu bemaplasini. Iye nje umbuzo wakho nengizokuhlala phezu kwawo ukuthi emandulo kwakuthiwa into nekuthiwa ungayenzi wawungayenzi and wawungafanelanga ukuze ukuthi kuba yini nengiyenza kwenzakalani. Abadala bebasitshela ukuthi into ungabuzi nekuthiwa into enje ayenziwe. Nathi nesingabuyela ekolweni leya yakade sifunde ukuhloniphana sibobaba ngoba ubaba ungubaba wesitshaba soga usingibaba ngakwakho kuphela nabantwana abanye abaseqadi umbelethabo and nomntwana wayethiwa nangabe uyabethwa abethwe kwamakhelwana lelesile wawungekhe uzwe bakwamakhelwane batsho bazokubanga nawe ukuthi umntwana umbetheleni ngabafika nabo bambethe njengoba nawe kade umbethile bangezelele baphosa umutsha. Njenganje esliseni uthatha amalungelo siwafake khulu endweni zesikhethu. Amalungelo zinto zedemocracy zanje kade kwakungabereki into yamalungelo kwakubereka ihlonipho nebakutshelileko ababelethi bakho ukuthi into enje ayenziwe wawungayenza ukuthi wayenza kuthi kwawumhlolo bathi ukuthi pha uzakubona basebakhafulela bathi uzakubone kula kuyovelelwa khona amabhadi. Asihliseni ukuhlorisana aboma asihliseni ukuhlorisa abantwana nathi bobaba akhe sithini ngoba mhlawumbe ubaba uzibona ngathi unomkhwana thatha i-advantage ukuthi uzananda athengela umuntu into wathengela umntwana amrobhe ngendwanyana eziningi. Into embi leyo asihlonipheni simthathe ngathi umntwana akho leyo nto nengabe bayenza kuwakho umntwana omunye ubaba uyokhiphela umntwana imali and then amthenge and then uyogcina afiphele nemkhumbulweni. Mthathe umntwana akho niwangaphandle kube bantwana bomuntu munye nawe njengobaba wangapha ngikhaya umntwana omunye angeza azothi baba uChabanga nginomraro ngobaba angazi ngingenza njani. Ufanele uyokhuluma nomakhelwana akho uthi man umntwana uyalila unesilila akakhona ukukhuluma nani antshele straight. Ngiyathokoza ngiyacabanga ukuthi sonke sinesibobaba kwasasinqopheni into esiyenzela abantwana bethu or abantwana beSouth Africa ifanane and then abantwana bazizwe bavikelekile nabo. Ngiyathokoza.